Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intay drama ita, ket naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Aymi, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawis akmat ang nagsurat gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngeg. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Aymi. Agmay may sa aklaang nga anak. Daksanggasat ta nasapa akmet ana ulila. Pimusay ti inak gapu iti sakit. Kastamet laeng iti amak. Isu adim makkelak nga rod iti puder da lolo ken lolak. Isu na laeng ta nagsaruno damet laeng a pimusay gapu siguro iti kinabaket ken kinalakaydan. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. Lola, apay a pinanawan dakmatan. Kasanuak paitan. Awanan kaduak, Lola. Oy, Aymi, gusto nanda ita. Overacting ka mat. Hindi ka pa asangit ita abay ti bangkay ni nanang. Makarengreng ka na. Maladingitan naglang kami nangkel. Kasanuak paitan, tawanan da lolo kan Lola. Awanan kadwak angkel. Well, ngam di ka agruaab akasta. Agruha ka lang. Saan ama sapol nga irungaab? Wano ipigsam dagsangit. Angkel Raul. Mga paso na gandanggan. Nagsakit di tinabayag. Magsangit ka. Agruha ka lang. Saan ama sapol nga ibigsam? Nawatam. Angkel. Tangayawan mo tanda na ng gandatang. Umay kalangan agnaad ija balay mi Aymi. Agpaiso, Angkel? Wen, agnaid kan kada kami. Nga magagat ka. Ngamin, jak kaya ti sadot akabalay. Wen, Angkel? Kan nagsardeng ka pa ilang agadan. Tapno matulungam na antim alor na kadag iti trabaho ija balay. Amom tagluto. Amok, Angkel. Nasaan nga rod no kasta. Agluto, aglaba, kan agdalos taramidam. May mayadon ti kasta. Ang tag may saka dito'y daan na balay. At least ijay, taadda kami akadwam. Adda kami amang isakit, no bilang taadda mang dangran ken ka. Agyaman ak, Angkel. No makalungaw tayo ito, di ituloy mong tunta agadal. Wen, Angkel. Ket agyaman ak unay kada kayo. Agdalos ka dito'y kusina. Kalpasan na, ijay kwarto mi. Kan punasam amin atawa, wan? Wen, Auntie. Agawa am ti agdalos, tagluto kan tupay inton madamdama. Wen, Auntie. Kalpasan ama kaluto ka, laba am to amin dagiti inakas ko a kurtina ken up ti kama. Wen, Auntie. Numalpas mun to amin dagiti ipapaaramid ko. Ingkan to alaan te inorder ko asaba ijay ayan damari mercy, ha? Pangan-anwan niyo ti saba, Auntie. Aramidak abananak yo, ta isursur mo nga ilako. Ha? Oh, apay, di mo kaya? Masadot ka nga agisursor, kasta ka di? Ay kwa, Auntie. Kayat ko, nagagatak amang isursor. Banana Q! Gumatang kayo! Banana Q! Ay, nagrigat gayam ti awan tatang kan nanang na. Ay, nabanog ako. Ngamjak mat mabalin ti agreklamo kada anti kan angkel. Taong tanda ko matno ko Ay, sakla makainan na. No pa nagtuturo ganiti rabi
Sapay ko matamagatang amin to'y lakok a bananak yo. Iti kasta, masapak mo't makaawid. Bananak yo! Kumatang kayo! Simangput kamot gaya man kanakan. Wen uncle, Kahit nalakom ka dimot lang amin, timpala ako ng tim. ada na bati addo uncle, ngamkinan kon ata mabisinak mo't itayon. Apay ngay, isupay ko matibayad day. Apay, di ka nangan ayay dagsapa sakbay arimor ka. Nanganak uncle, iso na laang ta mabisinak mo't ngamin unay itayon. Inton maminsan, agbusog ka, tapno saan mo akanan tilakom. Sayang mo ti mapaglakwam kumay ti dayjay. O ala, bayaan mo na kay. Dayjayan titangdan na naglako iti bananak yo. Ha? Ah, Yag mo amin tinaglakwam, ay ni. Adtoy auntie. Agi na ka. Kalpasan na, ingka agluto iti pangrabyan tayo. ilakop ti balay kan loti day dinanang kan tatang bakit. Kasanong ko mga ilako, ket ni ay mimot tinakanagan ichay. Iso tinangipatawidan dagiti dadakkel yun. Gaputa isukat nga rod ti pan nakabagi day di manong Armando akapsat mo. Well, nga madamot kanyak ti papeles ti balay kan lote. Kan maysa, kanakakmot na imi. Adda iti puderta. Isong adda nga rod karbangak amang ilako iti dayjay. Kat adang harudan bayar mo. Ado ti bayar ti hausin lat. Nang runa no napintas ti lokasyon na. Makamu ka nga rod araol. Wen, tapno da pang negosyo ta. Kan pagtuluyon ta matlaang nga gadalay mi. Iti kasta, awan mo't may bagbagana. At dakan ka na kay. Anya ngay kumaan negosyo ti plano. Panunutan tanto na imbag. Inton may gamantan ton ti kwarta. Bakit? Magustuak ti lokasyon ti balay kan lote ngay laklakom, Raul. Kaya't kasano ngay madam. Gatang mga rudan Di ka madanagan. Tasan kumot nga ipangina. Damag ko at ikaanakam kano matinakanagan dito eh. Apay ngay asikati mangilaklak ko. Ay kwa. Kasto amin madam. Pudo nga iso tinakanagan dito Tay sugat nga rod nang ipatawidan dagiti dakalmi. Kas pan nakabagi day ti kabsat ko nga ama ni Amy. Iso na lang ta kahit ni Amy ti agtuloy nga gadal. Iso napagnumuan mi nga ilako ti balay ken lote. Kasta ka di. Wen, madam. Sigurado am laang nga awan to ti agbalin aparikot. Inton gatang kunday ti adaga. Awan, madam. Masiguradok day ta. Sige, gatangak nga rudan, Raul. Itatanala ko mong tibalay kan lote. Anya ti planom, Raul? Pampanunutag nga ron na niya ti meta negosyo. Pangalan nga ta? Bagasan, water refilling station, bakery, unno pigiri. Ay kat kumpurme kan kaalakay. Tinapatag adda pangibautam iti kwarta ang naglakwam iti balay kan lote. Iti kasta saan amapukaw. Wan nga ron. Anya nga tayo ti kasayaatan ng negosyo. Aywan, kasano ni Amy? Agtuloy matlaang kadingagadan. Uwan na. Pagtuluyan ta. Tauray malpas na lang ti high school. Mabalinan. Mani, gumatang kayo itinalintaman eh. Gumatang kayo. Neneng. Ay, wala na. Nagkagat ka mo din, balasan ko. Ay, wala, tamaong tanak ngamin, wag sadut-sadutak nana. Kasta ka di. Sa dino nga iti balayo dito eh. Asidag lang dito'y nana. Ay, da kayo ka dito nakagatang iti sigod a balay ni? Ha? Awan. Anak na ka ni Raul. Ay, saan nana? Kaanak-anak. Awan anak da ka ni Auntie Lorna. Kasta ka di. Natay nga minan dagiti dadakkel ko. Kastamot tanda lolo ka ni lolak. Siguneti day di lolo. Daytoy kanu abalay ti pan nakatawid day di tatang ko. Iso nga impanaganda kanya.
Iso na lang tainla ko matan ni Uncle Raul. Tapno ada ka no pagadal ko. Kasta aya. Wan, iso makipagnanaadak mat itay jabalayda. Ay, manungay gayam tigatangan yung ama ni Nana. Kwa, gatanga kami nun balasang ko. Iti kasta, di kan mabannog amapan mangisursur. Agpaiso, Nana? Wen, mala. Kwentaam numano amin dayta, tay sa tibayadak balasang ko. Ay na, agyaman ak unay, Nana. Ayan tinaglakwam, ay mi. Adtoy, ante. Kasta agtrabaho ka para iti allowance mo. No di ka agtrabaho, awan mo't pangalaam iti igatang mo kadag iti kasapulang. Iso nga agagat ka, wan? Wan, ante. Narigat mo't ano puro libre ti itadmikan ka. Malugi kami mo't akin ni uncle mo. Iso nga ano sam nga rot ti agtrabaho. Tapno adda mo't gunggo nami amang pakpakan kan ka. Nawata. Wan, ante. Mala, ingka nga rodan nagluto. Apag huston to, inton sumangpat ng uncle mo. Wan, ante. Nakapsot gahan ti water refilling station. Basit ti maganan siya ti binula. Anong santan aging ga masubot ta tinagpuunan talakay? Ilakok sa, ipasublat ko iti sa bali. Anya? Agraman ti pigiri. Ilakok mo't amin na nababoy. Anya? Agpautang talaga. Nalaklak ti trabaho na. Kaya't mo asawan, agpaporsyento ta? Una, 30%. Bakit? Ay, si ka nga ruta. Imbagkan ka ta, business-minded ka. No siya, awan amok ka dagita. Suportaran ka latan, lakay. Agsardeng ka pa ilang ag-eskwela imi. Awan nga minin kwartang aramatam. Anya? Kunak man no, usarat tinaglakwan yung iti balay kan lo, ti atawid ko. Ha? Ay, kukwa. Sanda pa yung nga minabinayadan ka na kan? Inutang da. Kasta aya, Uncle? Wen, iso nga agsardeng kan. Tani, awanan pagpaadal mikan ka. Uncle, kayat ko ti agadal. Iti kasta, adan tumat ko mamay pagpanakkel ko. Kasano aklangan ngay no sa anak a makaadal? Apay ay adi ka makaawat ay me. Saan da ka nga rudon akabailan apagadalan? Kan, saan da abinayadan ti balay kan lote ngayon lakok? Iso nga agsardeng kan. Agtrabaho ka lang dito'y balay. Nawatam? Lunes ita, apay, awan ka di klase balasan ko. Kwa, nagsardeng ako, Nana. Di umot ngamin ka no binayadan ti balay mi. Iso lang, deje tinamnamaag apagadal ko. Ha? Nagkunadyak binayadan balasan ko. Ni Uncle Raul, Nana. Bayadan niyo kumahantap no ada pagadal ko. Anya, ay saan na pudno day tabalasan ko? Ay, kaasi ka mo. Luklukwan na kalaang ni ulitag mo. Ha? Anya ti kayat yung asawan, Nana. Ubing ka pa'y ngamin balasan ko. Iso adi mo pa'y maawatan ti amin. No kayat mo, siya kun timang padal kan ka. Ha? Awan anak ko, gaputa nagbakbaket ka balasan. Dagiti lang kakaanak ka ti pagatadalag. Kat numanlugot ka, agnaud kan dito'y balay. Ibilang ka kaspudpudno a kapamilya. Saan kayo matakapkapin ano, Nana? Saan kayo akabagyan? Kababain Awan rumba nga pagbainam. Pudno asaan tangag kapkapin ano, ang maasyanak kan ka. Isakit ka. Saan akas kadagiti mismo akadaraam nga alalilaan da ka. Parparigaten da ka iti trabaho. Imbes apagad-adalan da ka kuma. Kat di ka maban. Awan mo't kat ti parikot ka da kami ay mi. No kasta, palubusan dak nga ampunan ni Nana Amelia, Uncle Raul. Katwa na. Apay kung mga alapdan ka. Nulakit di takayat mo, di mapan ka. Kay kaya't ko pa'y di Ha? Kwa.
Tigay ko sawan, nasasaya ti jay tabak ng daya bakit. Maitid na amin na kayat mo. Ang mga no pagkadalin na kapay daya. Ngamin, awan pangikastaan nan itikin ado ti kwartana. Isungarod ti ko na uncle. Pagadalandak ka no. Kaya't ko ngamin unay ti makaadal, uncle. Iso asapay ko mata maawatan dak. Awan pa rin ko titiday tayo mi. Kas na ko na akon, nasaysaya at amapan kay jay, tadda mabalinday jay bakit. Makapangan kay tagkakay mas amakan ijay. Iso sige, mapan ka. Tawan mo't mangiparparit. Oh, lakay. Di mo unay ti agsida iti karne. Nang rona da kita taba. Kin inayadam man ti mangan. Kasla ka may bibusan. Dak mga makapangan no awan titaba ti karniya sida. Bakit? Ay, unay kalakit din aya. Iyag mo man dagitan ataba. Na, ano nga? Di mo iya dayon ti sida na. Dak penabsog. Sakto man lang ang tagpalingki. Kanayon akas ti tigat gatangom amasida. Pasig atabtaba. Kasta nga rod ti kahit kung nga sida yun. Karning at taba-taba na. Bay-bay anak ka dilag. Jak makapangan na awan taba ti karni asida kunak manan. Mala, yung muna tatay busag. Sayang tinggatang ko. Ay, awanan. Nalugi amin ang dagiti negosyo tabakat. No pinaggidan mo ngamin nga inibatan ti water refilling station kan ti pigari lakay. Wana, tawan mo nga rod magangkanan siya ta. Agbambanog talang ijay. Ngam kita amita. Awanan. Namimpinsan maten analogi dagiti renugyan ta negosyo. Kunak man no kunam anapig sa day tapautang business. Ang awan matlat ta. Ay, huwag nga rod. Adong agpaiso ti pautang ta. Ngam, awan mo tinagbayad. Nagrigat tagsingit. Kasanuta pa'y itan lakay. Pangalaan tan ngay iti kanintang. Diyan mo bakit? Makaumat ka sa biyag. Timat gaya man balay da Uncle Raul ti malabsak. Tinasayaat. Dumagasak man. Uncle Raul! Auntie Lorna! Umayak man! Yahoo! Ni Uncle Raul mat nakaturog iti indayon nga da iti balkon ti balay da. Jakon si nga baliwak tulatan ti dumagas. Uncle! Uncle Raul! Uncle! Uncle! Tulungan na ka, Amy. Marikat, umahal. Diyos ko! Ay, Karuba! Tulungan na kami! Ni Uncle Raul! Sana makaangas! Tulong! Hello, Auntie Lorna. Oh, ay mi, si Kamat, apay, anya ti basapon mo? Ni Uncle Raul, Auntie. Intaray mi dito'y ospital. Anya? Apay, ano ti asawa? Naatake ni Uncle, Auntie. Madama atamtaming ang dagiti doktor. Anya? Anya nga ospital ti ayan nyo, taumaya kadagos. Sige, Auntie. I-text ko ti address ti ospital nga ayan mi. Urayan da ka dito'y. Darasag pa'y tagpataray, tapno makasangputak kadagos ija ospital. Ay, nagbuntog lakit din ayaw, ti sarsaron mo kalugan. Ay, overtake at manlangan. Ha? At datrak ang masabat ko. Diyos ko,
di mo ko mabaybayan na anti ka ni Uncle. Di ka unay agladingit ay may panasam ko. Amangan numakapad-akis kan katikasta. Makaasim at dante Lorna kan Uncle Raul na. Nagsarunod at lakit ni na ospital. Agtalag kay di Diyos panasam ko. Patya ka di na baybay ang dalor na kan Raul. Kumusta kan, Auntie Lorna? Ay, awan. Pinutad ang tisakak, agapuanan di pan naka-aksidente. Auntie, Awanan sir-serpi. Kasano agpaitan. di ka madanagan, Auntie. Tadaak mo't ang mga sikaso kada kayo. Kumusta gayam ni Uncle mo, Amy? Nasayat matanti ka sa sad na, Auntie. Iso na lang tasan unay ang makabalikas. Napiktaran ti panagsauna, gapo iti pan nakaatake na. Apay ngaya kasi matan tinagtungtungpanan may gagasawa. Kasano kami paitan? Ato yan tigatas yo, Auntie, Uncle. Agatas kayo pa, isakbaya maturog kayo. Agyaman na, Amy. Ang iyang banag kaanakan. Oh, di ka agsangit, Auntie Lorna. Pakawanan da kami kumakadagiti sana nasayahat nga nararamid mikan kay ti kalabas. Palasang ko. Guraya isyak kanakan. Sore papakawalan na pakawalan na kagamikin yan tren ba nagbalik kami ada all pitkin ka Napalabasan dayjay, Auntie, Uncle. Awanan kanyak dayjay. Tinapatag ita, katyag dama. Nalabit ang karma kada kami dito napasama kada kami. Kasano tapaitan lakay. Agpatatamatan na sana makatrabaho. Sakit na lugi mat amin na negosyo ta. Di kay madanagan, Auntie, Uncle. Inka rin ni Nana Amelia tulungan da tayo. Kat ikarikmat nga aging gat kabaanak, kan napigsaak. Diyak tumauma ang mga sikaso kada kayo. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaengen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga inta ikan biag ita ket naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Glenda. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam Glenda. Dear Miss F. Iti na minsan ngay nakpanagbuy-buya iti YouTube, napansin ko ti title ti maysa kadagiti drama yo nga eskwela wenno barkada. Kastamatan ti diploma
Nakyuryosak nga rod ket dinangeg ko. Ditoy anaawisak nga agsurat, tapno inakmat ibinglay tinagbalin apadas ko iti biag, apatsyek a makaibati itinabalitukan nga adal, nang runa kadag iti padak nga agtutubo. Dua kami lang nga agkabsat ket siyak ti inaudi. Mannalon dagiti dadakkel mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti 3rd year high school. Sublian taman nga rod ti tawen 2009. Kastoy man dagiti pasamak. Hala ka, Glenda. Birbiro ka na kamanan ni Teacher Eddie Kalman. Agkara-absent kamat ngamin. Agtrapak san Jenny. Anya? Ngam apay. Sayang mat. Sapay dandanin ti bakasyon. Masadutak nga ruden. Masadutak ko nga giskwela. Agtrabaho ak langit. Anya? Sa dino kumangay matipagtrabahuam? Basta, ada trabaho nga agur-uray kanyak. Palpasampay adag iti requirements mo. Iti kasta makapasa ka itaatawan. Sayang mat no basta agdrap kalatan. Masadutak ko na talaga, friend. Ay sus! Apay adida kalaong tanan dagiti parents mo no agsardeng ka nga giskwela. Apay kumangay nga agungit da. Kay kayat dakit di tapno awanin paggastusan da. Anya? Wen, iso nga agdrapa kon. Agtrabaho akit din. Ison tumatla ang titurong na. Kayat mo asawan. Daytoy ti bagbagham at trabaho, Glenda. Wen Jenny, apay, ada ka ti parikot. Ha? Eh, kwa? Mayat dito'y friend, naragsak. Maaramid ko amin na kay kayat ko. Makapanak pa iti kay kayat ko apapanan. Arak ijay, arak dito'y. Pwesto ti hikit ko daytoy, kat siya kong titalken na amang manihar. Nga iso ti makagapo, no apay anabaybay amat kan ti panagadal mo? Bayahamon day ta adal-adal, friend. Isang tumat lang titurong na ako nakmanan. Diskarte lang mati kasapulan tapno mabiyag ka, san ka di? Glenda, So nga, adatatamot pagsayaatan na. No adayo kay ti pamilyam. Saan da ka mabantayan? Awan lapwet kadagiti kayat ko apapanan kan aramidan. Nagganas ti biyag, saan ka di? ay, jak amo kan ka, Glenda. Kinay-kayat mo kit din ti agtrabaho dito, ingam ti agtuloy nga giskwela. Ay, Jenny, ginumtaman kit di. Ay, agakapsutak namin kat, no jak makaraman iti arak, iti lasud, ti agmalam. Anya? Anya langit din ti pan nakairan-ranana. Agpada tagayam at nagdrap. Oray siya, masaluta kong nga eskwela. Iso nagdrap akon. No, kasta, we are meant to be. Ah, wala niya. Nakayat mo, iawit ka ni Jibalay. Ha? Anya? Well, asawain ka, Glenda. Di ka man mangrabak iti kasta. To ang mga numamati akin ka, Brian. Kasla at paikit din na imunawan iti daytang ibagam. Sana nga mang rap-rapak. Ano kayat mo, agasawatan? Ikasar kami. Di oray, ang grande pa yun, ano kayat mo? Anya? Ato ti kwarta. Este, kwarta da mami kan daddy. Anya? Ay sosa na bartikan San Brian. Dinasayat. Ituro mo pa ilang. Iti kasta, mausawan ka. Sana ka napartak. Amok ti bagbaga. Iyawid ka, no ko na. Iyawid ka. Asawahan ka. Brian, Aldawan, bumangon ka dito. Itay pa nga umawawag ni Mami. Sir, Sino ti? Hoy! Hoy, Brian! Brian, agree ka! bumangon ka.
Ay, aldaw gaya man. Nagsakit ti ulo ka. Sa dino ti ayanta. Ah? Saan di na ba ka ma? Dito'y balaya. Di ka man naging didi. Amok mo't lang nga nag-enjoy kay di rabi. Anya? Hoy, Brian ah. Dinak man. Ala, bumangon ka kit diditan. Kat urnosan ti bagim. Iyam amu ka kadagit idadakkel ko. Anya? Ngam. Seryoso kiti bagbagakan kay di rabi. Sa anak anabartag akas kunam. Brian. Di mat kunam akayat nakmat. Kwa. Malaksit ano, bartag mo dahi jay. Eh. Ayan, awanin mabalin mo. Nalpasan ti amin kada tayo di rabi. Nulakit dito umanugot ka. Agkasarta na dagos. No di mo kuya, okay la kanya. Brian? Ulitin man ti kinunam, Glenda. Masikugak nanang. Ni Brian tiyamana. Saan nyo kumamat na basta tong paan at ni Glenda, nana? Amuyo mo tamasikog. Hoy, sika lalaki. Nana, Di ka makibiyang ditoy, no di mo kaya't apati sika kitong paag. ha? Nanang. Hawanan ka itibay. Tiyam mo, may, igagaad mo ti agad adal. Ngam saan mat gayam, taday tamat gatal mau timpang pangrunam. Nanang. Di mo latultuladan ni manong mo ang naggraduar kan nagtrabaho pa sakbay ang nakinobya. Sika pa'y kit din a babae, tinagaramid, iti pa kay babay ng ti pamilya tayaw. Ay na, 18 laang ng masikugkan. Hindi kayo madanagan, nana. Jack pagtalikudan ti anak niyo. Ikasar ko ni Glenda. Uray pa'y, nag-uubing kayo pa'y laang. Anyalaangan kay tagbalin ang biyag yaw. Nang runa intunad na anak yaw. Amuyo ka ni tirigat ti biyag ita, ha? Ti kunayo ka ni kat nalakalaang tiyag pamilya. Isa na balay, tayo jay kami tumutin balay nga agnad, nana. Adamot na dadi kan, mami. Isuda pa'y ti makamu kadagit ikasapulan mi. Kabayatan nga awan pa'y pagbirukan mi nga agasawa. Di gagdanag, tadyak baybayan ti anak niyo. Glenda, ha? Daddy, nakaumay kayo man. Apay ka di. Ni Brian, saan pa si Mangpet? Awan pa'y mo, Daddy. Ngam, nalabit. Paawid din dayjay, manipod iti trabaho na. Ibagam to man to may jibalay. Adagamin ilakla ko ti kumpare kalugan. Mapanmin to kumakitaan. Barang kabailan na atarimnan. Gatangan min. Sa amin tumat ilako itinangat nga to a presyo. Sige, Daddy. Ibagaktukin ko na, apaman na sumangpet. Dakil gaya man ti dyan mo. Manuabulan ng dayta? Isya mabulan ng Daddy. Kabulan ng gaya man. So magmamanulangan nga aldaw ti Orion. At danton apo ko. Nay, awan sapay makatawan niza nga masikog ka man ang Glenda. Wen nga ron, nanang. Ay sos, ag-control kayo mga Rupag lang ag family planning kayo iti kasta saan nga agsasarunaw ti anak yaw. Bayam lang tayo na balayan. Daddy, Ne, ada ka matgayam di tabalayan.
Talaga kasta, ubingan da ngamin. So, di mo ka dilaplapdan, tiragat da. Ha? Agyaman tayo kitya, tagsasarunod, agitya po ko tayo. Daddy, Aganak dalata kabayatan anapigsa tayo upay nga agawawir. Ay, sa bagay mo't kit di abalayan. No pagdanagan ti pagbiyagan da, di ka mandanagan na balayan. Da kami ti makamu kadakwada. Ha? Kan may sa nakita ko ti panagbaliwan ti anak ko. Pudnong ubing tapay. Agam saan na matabinay bayan ti pamilya na. Amo na ti obligasyon na kas ama ken asawa ti may sa pagtaangan. Ikagayad na mati agtrabaho para iti binukol na pamilya. Sana ya, Glenda. Owen, Daddy. Pudno timbagan ni Daddy, nanang. Uray ubing kami pa'y makunak responsable nga ama kan asawa ni Brian. Banaga pagyaman ako unay iti Diyos. Nga uray nasapa kami ang nagasawa. Saan da kami mo't abinaybayan. Naanos kan nagagat ni Brian, nanang. Ay na, makapaapal ka mo't Cesar. Imbag ka pa'y tamaaw-awir mo dagiti apo ko ta. Ayaw na, agawit ka nga minan bagay. Iti kasta, maaw-awir mo madazak ken zayon. Isupay man. Sana bali, dandanin malpas ti kontrata. Sana kon nga agrinyo. Kawun nga min Hindi pa lang amin nga ibagbagakan ka. Agam natangken mo ti ulong. Umdas mo siguro na pagbiyagan tayo dagiti negosyo ana ipuntar mo. Kabayatan ti kaadam ti tabalasiw taaw. Ay, lakay. Naunday mo ti napanawon ti panagan-anos mo dita, bakit? Ubing pa ni Brian edi pembanaw ka. Ita, adan do aputot na. Agawit ka, tapno makaina na kamay. Mami! Ay na, nakatataarlat ta ti anak ko Pudnuti ko na ni Daddy. Panawan mo tan tapno agawit kayo. Itikas ta, makaina na kay mutan. Bakit kayon? Agawit kayon. Pasak mo tag trabaho para kada kayo. Ay na, amum ka di, akail-iliw kayo una yan. Ay nangrunagan ka anak ko. Kaya't kauna nga agkan kan arakupan. Ni Mami man. Sana ko nga ubing. Tapno agkan kan arakupan nyo. Dagito ilatan apo ko yo ti pangipapasan nyo iti iliw yo kanya. Iso nga agawit kayon. Ayun na. Nagawid ako na talaga anak ko. Tapno maaw-awir ko matan dagiti apo ko. Brian! Apay bakit? Mga no, mabaling nga ikanak mo't iti uray basit laeng pagpuunak nga agnegosyo. Saanan bakit? Asikaswam kit di dagiti anak ta. Saanak mat nga kurkurang amang mangtid kan ka. Wen sa bali latamot adabukod ko akwarta. Diyan nagbatnugak mat. Nakababain ka dagiti dadakkel mo. Amangan no, adda maibagada kanya. Siyempre, adamot dagiti banag akayat ko agatangan. Kaya't ko nga agtaod mo't kuma iti mismo ang nagbanugak ti igatang ko, no, gastusan. Magatang mo amin na kay kayat mo. Ikan ka iti kwarta. Gatangan latta ka din, no anya ti kayat mo agatangan. Awan parikot ka da mami kan daddy. Siyak ti makamu, kunak lang arudan. Ang Brian, O sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pagpunan. Sigurado di mo mabaybay ang dagiti anak ta. agpay so Brian. Amumot asanak ang narigat akasarsarita. Ngam kas itin ako nakon. Sigurado lang di mo mabaybay ang dagiti anak ta. Owen, Brian, ikari, katagyaman ako na. Hello, apay ya? Umanawag ka kat madamati trabaho ko dito Italyer. Nagadot isa sangbot ko. Brian, pangasim. Agawid ka
kay. Kat no nakasarsaran tayo di pinanawak. Uwan nga ron. Nandiyak man amo. Agay ay ayam damot kan ni Zach. Magamuan ta kala at matlatan na nagsangit. E di sa klutat. Kasta mo na yabara na. Tayo bagbagakan ka, Glenda. Mabaybayam sanda kiti ubing Gapoy ti ta online selling mo. Brian, di mo kumamot iraman ati panagon online selling ko. Pudno nga agon online selling Ngamjak mo ti dabaybayan. Amok mo ti obligasyon ko. Amok ti oras ti panagtrabaho. Talaga siguro mo't nga nairanran na ngagsakit ti anak ta. Mga asim, santa kumamot ta na pagrikyaran day ta abanag. Agawid ka kitin. Madanagan na kiti kasasahan ti anak ta. Ala, agsagana kayo tadagasan kayo dita balay. Ipantay di ospital ti anak ta. Maamiris bumat siguro itan ti ibagbagak idekan ka, Glenda anak ko. Nanang, Pudno, nasaya at isasaadan ti biyagyaw. Hanggang oray pupuutam to'y kunak. Adda kat adan tulat ta saan niyo apag kinaawatan nga agasawa. Nagruna no may papan kadagiti anak yo. Kastamatan iti financial. Awan perpekto a pamilya anak ko. nang, Hanggang ano sama, tay sumati kinayat mo. No kumata nagadal ka ide, di maisa ka ba't kumaita na professional. Nurse ka kumamatitan. Saan tay nun unang mga minti nagbulakbol ka naggantay. Ay, apaw pakawanan nak. Makasauak manan iti saan arumbang ako na account. pakawanan da kumananang. Nagbali na kasukir nga anak. Tiamok idikat, saan kayo nakasapulan pa'y? Ngam, nagbidutak. Gaputa. Tada kayo matlagayam ti kamangek no kastoy nga da parikot ko. Sorry nanang. Agbabawi akman ang naladawan ti amin. Mala, ustunan. Anyagay nga road. Adda ditan, nalpasan. Adan anak yo ni Brian. Tinapatag saan nakaakab-kabilan. Kan may sa, nasingput-but nagiti na kay kamangam. Nanang, Amin na babawi kat adda iti uday. Awan ti babawi nga umuna. Isuanas kan lang a panunutan pa'y anaimbag dagiti agbalin a desisyon mo iti biyag anak ko. Oh, kat kumusta nga iti biyag? Kumusta mo ti may nga asawa kan inadagiti dua a baby boyfriend? okay lang mo't friend. Sana maliklikan. At dalatasan mi apag kinaawatan nga gisawa. Ngam, kaasi na. Maurnos may mutlang nga dagos. Nasayat nga rod ano kasta friend? When friend, katsika, kumusta ka mo din? Dahito kasi ti apo, umadanin ti panagturpos ko iti kolehyo. Umadanin amalpas ko matlaang ti kurso ngay nararapaap ko. Ay, imbag ka pa'y friend. Sumagmamanulaan nga nabulan ti urayam. May sakan to na nurse. Banaga, day tamo ti nararapaap mo idisan ka di. Kunakmat nga minkan ka ide nga ituloy mo ti agadal ngam nagtangkan mo ti ulom. Kinaykayat mo matinagyan iti inuman. Anya ngay, inasawa da kakit nga rod adagos. Agbabawi akman, ngam naladawan ti amin. Sayang, ngamin, jak na enjoy ti panagbalasan ko. Nasapa ang nakiasawa ak. Nasapa ak ngamin ang naganak. Nasapa ak ang naadaan iti obligasyon. Pagyaman aklat na, gaputa, nasingpot mo ti nagbalin nga asawak. Kastamot ang dagiti na ikamangak. Talaga siguro akasta ti biyag, friend. Iso siguro ti makunagasat mo. Sana bali, tanasaya at matibiyag yo ita.
No intuloy mo tinagadal, saan mo matanama mo ni Brian? Kan, saan kayo matanaadaan itinagugwapo nga anak? Kan, saan ka anaadaan itinasingpat ang katugangan? Saan ka di? Awan mo't kit di friend. Aklunak ang nagbiddutak. No amirisak ngamin ti amin, awan sa bali apabasulak no saan atibagik. Talaga asyak ti ayan ti biddot, ngamin nagbalinak asukir nga anak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Imbaglaangan tanasingpet ken nagagat ti nagbalin nga asawak, kastameten dagiti na ikamangak. Kadagiti padak nga agtutubo, ipasnak yu ti agiskwela. Banoron yu ti rigat ken sakripisyo dagiti naganak yu. Ngamin awan ti sabali ang mairanod no saan ada kayon tumatlaang. Aging galangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Glenda. Ken ka pagayam Glenda. Daytan jay kunkunada nga study hard, don't study hard. Alaket talaga siguro nga iso ti makuna agasat mo pagayam ko. Anya ngay kat adaditan, nasapa ka anak ki asawa, iso nasapa ka met anaadaan iti obligasyon. Sayang lang, ngamin saan mo na-enjoy ti nagbalasang. Sayang met, gaputa saan mo iturpos ti panagadal mo. Ngem no talaga nga kayat mo ti makaadal, saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko. Mabalin mo mat nga ituloy ti agadal. Kasaritam ti asawam kastameten dagiti na ikamangam. Agadal ka, aramidam akarit dagiti naglabasam, tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biag. Alakastan pagayam Glenda, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikan biag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy apakasaritaan ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Sandra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay linged na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Na ikamangak ijay La Union. Ngam agnanad kami ita ditoy Baguio City. Naawisak man ang nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bagay, ayan nagitubeng. Ay ba mo nida, tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napanda na ki ayam di ta kaaruba. Mala, siga nga ruden tagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay sige lakay. Aywan, anya kay tilinuto masidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakit. Adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay.
Aduman nga rodan at makan ko. Katwa na. Amangan mo kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laang di ta istor ni Marinora. Ay, uwan man nga rod lakay. Okay. Mabit lang nga ba kayo? Oh, nasapa ka matanagawid, Ricky. Wen bakit? Masadota kong nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simmang at dito'y bagyo. Naku namon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya nga dagiti ang sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Kimata nga kiti karni ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimata akmat lang iti bangos ken karni ti baboy. Imarinid mo man kiti. Ta itunok inton madamdama. Kaya't mo asawan. Si daan tayo amin dagita ita. Kauwan ah. Nagadon nga hilakay. Noad da mabati. Di sida yung tayon to inton bigan. Makasid-sida nga miniti kilawan ken tinuno. Iso nga iso ti ginatang ko bakay. O anya manuntakan ka ng lakay. Barbecue bakit? Kaya't mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asan anasalon at dagita makmakan. Sagpaminsan lang. Bakit? Anya asag paminsan, katno danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay. Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, ken adda pa'y gatang mo, mangan ka amangan. Kanam, tikayat mo kanam. Ngamin, saan mo ton ama aramid dagita? Inton matay kan. Ricky! Pudno ti bagbak bakit? Anya, kaya't mo taiyalahan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Dagiti lang nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pare istong nga barbecue. Adakan ka. Ngamne, di mo unay kadwan ah. Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka din imutan dagiti anak tabakit. Kas nakon, no lakit di tada may gatang, di gumata, malaksid ano awan. Saan akin na imot day jay lakay? Pampanunutek laang matisalon at da? Ne, nakailad ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada? Saan bakit? Kaslamating amin tiriknak. Nasakit ibagbagik. Sapay iraman na tilikod ken sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan agpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tarikrik naam. Saanin bakit? Agimbag tumod lang daytoy. Nabanugak la siguro nagpasada. Kasapulan lang ti panaginan. Ngam nabayagan nga ibagbagam day taan na sakit alikod kan sikat mo. Amangan mo't no niya dahitan lakay. Adayo bagis bakit? Agtumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanay. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mo't lang numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din timang doktor iti bagin. Ne, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita ah. Anyan ti kayo sa wanana. Apay nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha na lang. Jack mo na mo. Jack mat nga rodan makapangpangan. Natamnay tiraman ko. Isa basid lang iti makmakan ko. Sana kaslay di narawat ak amangan iti napoy. Nang runa no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kaslang imisit ka pa'y anak ko. Ninanang mo't. Katsigod mo't anang isit ha. Ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla ka mutan nga agday dialysis. Apay noing kalaangan agpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Uwan to na lang. Ay na, wan ka awan. Ngamawan mo titungtung palam. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawon ti amin. Ha? Panunutam ababasit pa'y dagiti anak mo.
Kasaludan tulangan no agsakit ka. Oh, nanang. Pangaasim ka di tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Jaksama tinagbayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsao iti kastalakay. Adaasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka bumangon. Mangan ka, iti kasta. Makatumar ka magtan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kaya't gumato na yan daging baga. Makasiguro matigas to'y. Nakaidaklatan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan ang yaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta, adda pamigsam. Aging bagak pa'y nga tayo. Gapuy ti sakit aking patkanyak. Bakit? Awan imposible iti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyag adi na kabaybayan. Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta tirik naman ako? Diyak sa nagimbag nanang. Marignak tinino tapan ang kapsot ko. Ay saan anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kumararag ka iti Diyos. Dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbag na ka. Laglagi pam ababasik pa'y dagiti anak mo. Nalabi tatay ito'y tigasat ko, nanang. Ha? No bilang tayo sublikton ti bulod ko, biyag. Lagayon to kuman ti makamo. Kadagiti apo ko yun, nanang. Ay na, di ka man agsaw iti kastana ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno idadaduma. Kang runahan iti amin. Di yun to kumaita papapanawan dito'y balay. Kan solar ngayon tadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, nanang. Ricky, anak ko. Pangahasyo. Tatiyo baybayan nagitapo ko yun. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kinabaybayan. Jak to'y napapapanawan. Ag naagdalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunday to'y asulahar para kada kayo. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ti papanaw mo, Ricky. Nasakit man. Ngamnas ka ni aklonan din. Nga iti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin. Babasit pa'y dagiti anak na. Kasla tsaka mo. No kasanok nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami nakit ni. Ngaman niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutima ko na agasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awat ka na. Si kanto ti agbalin nga anghel mi kadagiti anak ta. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldawa panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky.
itaata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaan kayo lat ako dito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Dasaya at no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulatahan ka dagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo dito'y. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin dito'y taasidag ti pagadalan. Nanang, Ubing ka pa ay ititaon mo at 36. Iso nga amok, nga agberok kan tumatla ang itilalaki. Ama ka ipaaykan ka itiragsak. nanang, Ngamuray no kasta. Takdarak tiin ka rin itiday diriki. Adi kay to papapanawon dito'y. unay kayo matan nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky, nga makastakit din ti bagbagayo. Sandra, balasang ko. Ibagbagak laang ti pudno. Kan maisa, no bilang tadumteng tumanday ta. Di ka agdanag, tamaawatan ka. Nanang, Pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko nga agpampanunot. Amumot daytan saan aya? wen, ngam amuyo mat akay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya tiag sao. Ngam in, diyak mat amo no anya ti agururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman ti agbalin a desisyon ko. Patyak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, nanang. Talo bulan matan, manipod na gayan ayat ta Sandra. Aginggat ka ano ngay limot tayo ti pamilyam, kan karakitan nak mo ti may papan ka ta. Edgar, Panagkunak, awan mat siguro dagis na, nagpudnutan ka dakwada. day tangarog ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kan nanang. Kasta mo tandag iti kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, kadi iba nga tagaminan. Edgar, Awan mo siguro tayong balay na parikot. Ngamin, agam amumot san, dagiti dadakil ta. Ibagam agkadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwada. Iba naksamat Sandra. Saan mo't nga iti kasta, Edgar? Pampanunutak lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anyari ko matibagada. Awan mo't dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga ruta. Karbagan tamat, tiagayat kan payat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sabali at tao kang ka. Tinapatay kat lata. Kahit kumatag pakaama ka na ginanak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam tayo ta kanya. Edgar, Kahit ka nga ikalay sa sunlay nga tap nagbali na legal ti panagdan nata. Nudigat ka standa ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken kadagit tinadakkel mo. Di ka kumanagkikid, Sandra. Ipudnutan ti may papan kadata. Pagbagam tuman dyan anak bulo siya, magibaba eh. Uri kumaman o sana bakatan. ay na, bayam ka di dya anak ta Sibiyo. Awam mo ti makita ka dakas, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. Eh nangawang ay bagbagam may losa may. Kaya no isuda itan ti pagsasaritaan na kita ka aruba. Ay, bayam na kita ka aruba. Tadida mo ti tangtang abon da.
Day tala ichismis dati sip-siputan de. Lucia, Karbangan mo dyan anak tati agragsak. Sa nga pulo atawan matpiman hindi na palabas. Manipod na tay day diri kay. Saan tayo maamay tadi ka sa pulan na? Apay kayo din alapdan tayo iti pagragsakan na ngay. wala. Agdaak ditan, Lucia. Ngam kimaday, di madamdamag ko nga isuki di ka noon, tinapandimanon iti balay da igar. Agasim man dita. Apa, di na lang atan napanulak, mabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo, tikas tangan aramidin na. Ah, Lasa na di adal, itikas di nga aramidin na. May strapay, nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Di ba nagpakibo bastitay? Kumamit ano, teenager, saan ba tababakitanay? mala, usod laki. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papaniti nagsaritaan ta. Rumbang laang mga. Amumbay adak kaya't nga dapakasasawan ti pamilya taya. Dak kaya ti maitis-tismes. Day kati ilawlawag mo iya anak ta. Anya ngay ti bagbaga na tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan mat manang, ti kayat lang ni tatang, kat agawid kayo kumamot iji balay. Amo mat ti ugali na. Saan ang matagtagari, nga managpaliiw? Pasensya kayo na awan. No kaano abo makitakon, isupay ti panagaramid ko iti pakaybabain ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan madakas na. Karbangan nyo madday ta kini Manong Edgar. Ganay sa, agpada kayo mat anawaya. Ti pagpungpungtutan laang ni tatang, kat ti panangilimad yu iti relasyon nyo. Vicky, Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawid kayo ijibalay, kat kasarita yun ni tatang. Patsak amaawatan da kayo matlaang dayjay, basta kasarita yu iti nasayaat. idida mo. Talaga mabutang amang ipod no. Angam ita, nakasagana akon ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan hindi pa nagkalay sayo, Sandra. Wala nang. Ay kat, yam ambong tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita kan mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apukok. Ha? Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay ko mga nga gungetak, balasan ko. Bagyamanak kit di ngamen, adan katulungam amang padakkel kadagiti apukok. Day takot no si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wala nang. Nasingpat ni Edgar. Kasmat lang iti day diriki. Ibagaktukan ko na nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ang unay kada kayo nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasan ko. Di ka agdanag, tasaan nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, di munto ko maipaidam dagiti ubing. Ipasyar munto lat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat tapasyaran, into nagbakasyon da. Amom kadi at inapudno nga aya, kat makauray. Ha? Pag
ako naamat ngay lakay. Kas ka ta, di mo't nagarima ka din kayong ka. Eso na lang sa kunam nga gatal ka pa. Aging ka nagabruda. Kalpasan di sumagmaw na atawan ang ramag ko ang nag-asawa kan. Pinadas ko matidi tinagaram. Ngam talaga ngawan gasat ko. Iso naglaklagaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo kinumentam kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Ha? Wala. Kung ide panunod ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag, tapno mapasungbat ka lang. Kasaan ka nagbito? Ngamin, sinumpatan na matadagos. Agasawa tapayin ko naman. Wala. Sa umakunag at tinapudno nga ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunalan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman unay iti Diyos. Ngamin, intad nakakada kami nga agiina. Sapay kumatadi kan to agbaliw. Awan tirum ba nga pagdanagam, Sandra? Ikarik, nga aramidag amin na kabala. Tapno magustuhan dagdagitan lang mo. Ibilang ko ita, kaspudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatag ko ita, kas palang ipatag ko ken ka. Ba nag-apagyamanak unay, Edgar? Ang okay kadilaang gan ka, nga oray santan ang maadaan iti bukod ta nga anak. Okay lang, Sandra. Tinapatag, aginin na yata. At doon idadta, iso nga mga nuditan makabugal. Ang lodla pa'y ipahay ti Diyos. Ay, takal pagyamanan ta. Asa ka pa? Sa bagay, kontento akong kadagitidwang anak ta. Oray sanda nagtao ni Dara kilasag ko, tinapatag, at nag at umakder kas amada, aging ka at umakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra. Lima atawan mimatan nga agdandan nakas agasawa ka ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apag kinaawatan. Ngam kaasi ti Diyos masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky nasingpet, nagaget, ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti anak ko nang runa no kasjay ang mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo. Isu ti agluto. No dadduma isu paykit di ti aglaba. Banag apagyamyamanak una iti Diyos. Ngamin iti may kadua agundaway inpaayan nakmanen iti nasingpet, nagagat ken naanos nga asawa. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing ka panangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Sandra. Ken ka pagayam, Sandra. Pudno unay at tinapudno nga ayat ket makauray. Ket da kayo ti makapanaknak iti dayta. Napukaw mo tin mo ng asawam gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ngam inpaayan nakamet ti Diyos iti kasukat na. Banag arum benglaang apagyamanam pagayam ko. Inikkan naka iti agbalin akatakunaynay mo. Inikkan naka iti agbalin akabadang mo amang padakkel kadagiti anak mo. Sapay kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukalyo a pamilya. Di kay nga rod umibat iti Diyos, gapu ta isu ti adda iti likudan ti amin aragsak ken baligi tayo iti biag. Alakastan pagayam, Sandra, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.